Mukalaha wavho Anusha Govan vho lovha nga nwambo wa COVID-19 nga ṅwedzi wa Fulwi ṅwaha wo fhelaho, vho sia vhana vhararu. Vho Anusha vha ri vhutshilo havho ho shanduka tshoṱhe, vho ḓo kombetshedzea na u litsha mushumo. To be honest, I've never in my life imagined that I'd have to face my life alone. Yes, I have 3 kids, but I just recently turned 40. And we had plans like, okay, if you turn 40, we'll go to India, or we'll do this, or we'll do that. And I never thought or ever dreamt that I'd have to bury my husband one day. And unfortunately, it's happened. And I think I just have to now take one day at a time and move on from here. Vha muhasho wa mutakalo vari Musi tshivhalo tsha vhathu vhane vha khou lovha nga COVID-19 tsho tsela fhasi na gabelo la Omicron line la khou leledza zwino ḽi sa tou vha na vhuhali ho kalulaho u fana na maṅwe magabelo a COVID-19. Tshivhalo tsha dzimpfu tshi khou lavhelelwa uri tshi ntha u fhirisa zwine tsha khou vhigiwa zwone. Deaths are without a diagnosis are often reported. So there are excess deaths, of which a proportion of those deaths are likely to be from COVID. It would be highly unlikely that they're not. So yes, the number of people around the world, not just in South Africa, who have died because of COVID with a positive COVID diagnosis is definitely higher than we are reporting in countries all over the world. Uvha hone ha gono bva la u haeliwa na zwone zwi khou engedza tshivhalo tsha avho vha no lovha nga COVID-19. Vhunzhi ha avho vha no lovha ndi vhane hapfi a vho ngo haeliwa, hune vha fhedza vha tshi khou lovha nga ṅwambo wa uri vhulwadze ho vha wana maswole a mivhili yavho a songo lugela u lwa na COVID-19. As we look forward into the coming months, we must anticipate there'll be a 5th wave. If we are very lucky, it will be mild. If we are not lucky, it's going to be yet another devastating attack on us. Dzhango ḽoṱhe ḽa Afrika nga vhuphara u sa wanala ha mishonga ya u haela nga tshifhinga na zwone zwo sia hu na dzimpfu dze dza vha dzi tshi nga vha dzo thivhelwa. Inequitable distribution of vaccines, access to vaccines has impacted in several ways. One of them, like you highlighted, avoidable deaths. Vhunzhi ha mashango a khou leludza maga a tsireledzo nga tshino tshifhinga. Afrika Tshipembe na ḽone madekwe ḽo ḓo fhelisa zwa tshiimo tsha tshinyalelo khulu kha lushaka.